Breaking news, kedamtang kalitang ruwerong hangaphan apran karmutabang puapan pinibawakat pulis at tumpen kinep kang nangpon. Duar bagori 26 kontinisi ke parlo dolomora kakojan along inut kalitang ruwerong hangaphan bang tek atum apran karmutekang det tupen. Hampang asong pen kacesong asai tenglo lapen Assam Police pen kiri ka kurup dote sang se pin pen pinibawakat police station OC pen. Ari sang hodong pen dampen kinep inang pon longlo. Lapen kalitang ruwerong hangapan apran karmut tekang det abang tu amen. Laki dolop deka musik lardak pen cinipon. Lapen bangso munit dolop deka ke Okhomia. Mate Asamis lapen bangso munit laki hengki ke nama bang tu musik lardak pen cinipon. News next report kadang long 24/7 news. Kinam apa nak? Nam tu? Nam tu kerja Kinam. Kinam mas. Ah? Kinam.